Kinong alam kagunhun ki kontraktor JJM Khasi Jaintia Government Contractor and Suppliers Association hakashipau trek nailar kilaya kendu yau Chief Executive Engineer PHE halor kajing sakut ki bil ki belayat palat lais nam menta wat haba kila dep trena dong shadong ya ki kam ki jam. U Vice President kani kagunhun ba JTS Thong ni ulaya thu hakinang thok khubor hadian ba kilaya kran bat menteri ke PHE. Laya thu ba sorkar jela ka layo lais pa laipun riu klur Ndripu arlak tengka na kesorkar India ban siu yaki kontraktor. Kiladap da kajing kemen kabakrau. Pause, endala ya kendu yau Chief Executive Engineer kila long mar khongpong. Kata kapisa ba kesorkar India kala ai kala jakno shalau ba lausan. Amdan menuru bala ban jubab shanu kaja kata kapisa ula ong. Conference room. Fina kali yang jungi ka namar ba nakali yang jung presiden lailat yenga ka bangan keren dari vice president jong ka Khasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association ni la yawan hang ni halor ka wei ka kam ka ba nakali yang junggu minister concern jong ka PHE ula penmi pajba ki social media ba layo sanction ya kan ke skim JJM lais pa lai pun rupro te ngile perkat kum ki kontraktor ba nakatangin saya yo no jebentoi namar ba wat langi pat yo lut namar ka bil kadang sali kadang pun spa klur te nrei ndangi lawan ni kendu chief engineer hang ni pam keren kelan lai bawajat ka bangim suthu suthau hakaba ya kata ka bil ka bala sanction ru imat kadang long kekam ke bahasa klau akaba dang hable kita dijutak dang hable kini kita ya bil ki bangila adep traina du menlais dem mencuaru penkelat mai biang da kita ki up di sistem mai kalau dong kijing artatin ke background na kalian jumi kontraktor na kalian ga action imat ngiladu jing sania ya kene ke sorkar keren iki jing sya keren iki jing sya ya tu ya ka hok ke bamangi kontraktor ngila aman ngila sofar kata senem mengila up yaki bil ki jongi hadin mengila deptre kakam tenrei wat lada kata sorkar India minister jeng PHE ulah dikelar hak social media ba kala sanction lais pa lai pun riu kurur pun riu po arlang ban siuno iki diubalan ki bil ki jongi dangi mani kendu chief engineer ni pat kata kadang cengai ba 4 lar banong kala bandai di sembah kala bandai hukumat tambahan apa kali ke sanction jung arajar arpun riu arpunyo kemudian kod financial year jung bunai mat tarul adalah ke department ban penbiang kita ki kriteria kiba nakaliang sorkar India kakwa ya ki dan nakaliang jung kontraktor teh ngi studio sibuna namar kumba PLUI ki social media ki bengilia ki akini ki benai ki sngi blalek no ngila so far sibuna don beleng jongi lai kiba sim da karam sim da kasya kalawan rajing ya sibuna bari kijing trai ngila pendek hok kumbala sanction kumbala taengi bi trai den rai hadu mantapat na kalian juga sorkar ka klem la ya kaban siu ya ka bainong bari ka hok ka jongi de kani ka pon na kalian jongi ka action ngi sanang song perkat biang ki 4 ki step ki bengi de benla tambah nginong song klikti ban susah penbit akan ke sorkar ban susah penbit ke departemen ke PHE nagawi ke por sekui por kapor ngila artatin sibune namar kata
nga nagaliw sa mga kumbay presiden nga kerpan king di para kontraktor porok jong kani ka jala ka jongi ba ngin sanang ye syong ban perkhan ki step ki pangide banle nang di sakna namar ba haka jingi gendu jongi menta kasni kam a jeng hun ALM yangi kontraktor nagaliang ki officer kim syamla apa na jeng hun yangi ki pangide banle wat itai pat pemen lalong pat pemen kan namar minister di clear lak no one cut nak total diu balang kepada bensiu si kontraktor kepala pendep ki kam dan rei wadah kata ru dang artatin kimna apa naik saya kendir nu yangi lanu kin siu nu kata kita ngai kita kidau ki balai bojai le bosken kita ki up kita ki jotak batiwi gue de ini ki jingle jong kesorkan pat ke departemen kila pen artatin sibun yangi kontraktor tiba haga jing sisa nging trei naga benta ki kam jong paiba ulayo jemun toy kaum kila poi man keren peying haki sinong ki taung ke bangi ngila pendep mensua ar ban laisnem dan rehadu menta para pengi dawai ke hok rajong ya ke bai nong rajong ke sorkar kamai te sistem pak ngi pai ke mesti ke sorkar me kalea ban kaleng jong kontraktor kaban se kan thom ka sangi kini kini sngi ngir haban sim me karai ke betengah ngin le te tang kata hi ke ba ngi kalau kami tu ni kalau pernah saya kata bil lagi kontraktor ngadu pengila ada bijing terai Kidon ki kam ki mengi kontraktor gila ada tray nadu senam arjar arpo we hadu mentah ho ki balade ngim daware ke pempadam ngi dawabe ya kapa ngila pendep komplit hakaba nus nong tau lahun ka harjal jong pajba sinong gilera akti bat nagaliang jong ki inspection ke pak sorkar kita kitat parti ru kila ai ke certificate inspection tingi dawai kata ngim sem dawai ke bangimpat pendep tray lais pa lai pun riu krur poin riu ko alang ka ong ye kata ban nang siu no atau bakam dia baka siu keliar long ka long kembang kala ban long kepat pemen tri wat ye kata nang wani kendu ke department kan san ucip engineer ang nepat kumlar ban ay ka soran lanu la ban pelai kata bagi nang pun ki kriteria di baka sorkar India hana kapan syua ban pelai bat mla syur magi ban pelai gabil ki kin penbiang peperwak bat kadai ke sorkar India kaban pelaj kata kabil directly sa account juga kontraktor long kejimut long kata kepisah kepala pelaj nak sorkar prank kala don ini kumdon kam sai kam rasai imat kadang don sa trai tang bagi dang ai tang kata ka all allocation ayure kata ka allocation ka 4 day hana ka sanction ni solo ngo kay habo minister patu lai ko beli wadi minister juga sorkar India ro nomor bola pelaj kata salah ispalai pun rukulur teng dewan keli wan ye kendu mentaga meeting ang ni katar kami sai besar iman pada sanction kamu kelalong kumbaya keren belum kena kabam ai jing sania show yang iki kontraktor kemudian kita ki kriteria bagi bahawan penbiang mau pergi kontraktor ni kan penbiang sorkar haki jing sia kata di kamram jong ke department kan di ke kam jong ngilingi lapan biang lut iki kam gumbol akta ke department hakapor mengisi me ko order bara kapor mengisanya ke tendara kramen ngilale aku minta ban ngila pendep hok sinong thaur lo yahun naik keren kan kidon gi gisnong gi bom gi baduna hang ni hang saya kata adum tar kidang don gi bom pat pendep ndai ngi keren ba ya ki kam ki bengila pendep komplit hagi nik senem beralai jo kali kata ke bengi dawa mangi ko kali aku ni tenaga yang jongi ki trek senjang mud ban hai kidang don buan ke option ke bengin hap ban le lakum nuk nuru ngindang hap le bat ngatrai ke bakut hi ngi hap ban dawai ke hok nak yang bisa kumpa kan no ngut kita ki badan ka asosiasi ki kan jing sisa bara boy geri kasi berjanji ni kontraktor ni don lang ngini ka asosiasi de ngimtip haduk kan no yang minta kan nunggu dan ba kebil te kepala adon hang ni ke department cip-cip kala atam cintai spa krur bar haduk mentale ka balance deal kadang don ku ba hajar krur ye ke stan megalia kalong pending pala betsiu ang kriteria ka bagi tu mana yang mana hable kata ke juta hable kata ka up hab submit kata ka bill lembah kata ka up system kapa mensua por bengi petre bengi kum kita klem tu bat mensua don ki bangil ada bill kamlong tu kumta sorkar ke sanction be ke pisa naga sorkar jela ka pelaj be segi account jungi lembah ki consent division rementa pan hana ba kalau dia kata ka aing thamai ka bahaban pelaj nang tina delay wadi kata ka bil jong yiru ndala penbiang itagi kriteria tu baka department ka hapan le kan ini dikasihin mo kono pio pa ni sa meeting buat si kai
Ngila bunsin ala klep la ki pungsin. Ngilawan ngilale ban nginang ye song ban nginong saya adu mentar ngindang yailong di jingelang. Tum lu ngin sim niki step nang ni sakmat nak dala ke jong